Rimski akvadukti. Drevni gradovi su obično podizani u blizini nekog većeg izvora vode. Tako je bilo i sa Rimom, gdje pre svega reka Tibar zajedno sa obližnjim izvorima i bunarima obezbeđivala dovoljno vode. Međutim, Rim je od 4. veka pre nove ere počeo ubrzano da se razvija, pa i potreba za vodom bila sve veća. Pošto je malo ljudi imalo tekuću vodu u svom domu, Rimljani su izgradili stotine privatnih i javnih kupatila. Prvo rimsko javno kupatilo ili terma dobijalo je vodu iz akvadukta Aqua Virgo, koji je izgrađen 19. godine pre nove ere. Graditelj ovog akvadukta, Marko Agripa, bio je blizak prijatelj i zet cara Avgusta i veliki deo svog ogromnog bogatstva uložio je u popravku i proširenje rimskog sistema vodosnabdevanja. Javna kupatila postala su mesta gde su se ljudi rado okupljali. Neka veća kupatila su čak imala bašte i biblioteke. Iz tih kupatila se voda iz akvadukta, koja je neprestano tekla, ulivala u odvodne cevi, noseći sa sobom prljavštinu i otpadne vode iz toaleta. Što se izgradnje i održavanja tiče, kada čujete izraz rimski akvadukti, da li pomislite na ogromne lukove koji se protežu nadaleko? Ipak, činjenica je da su ti lukovi činili manje od 20% tih sistema, dok je se veći deo nalazio pod zemljom. To je bilo ekonomičnije rešenje zato što je štitilo akvadukte od erozije i drugih oštećenja. Takva vrsta gradnje je takođe minimalno narušavala okolinu. Na primjer, Aqua Marcia, akvadukt koji je završen 140. godine pre nove ere, bio je dug oko 92 km, ali je imao lukove u dužini od samo 11. Pre izgradnje akvadukta inženjeri su procenjivali kvalitet vode koja bi se koristila, tako što su ispitivali njenu prozirnost, protok i ukus. Takođe su obraćali pažnju na zdravstveno stanje onih koji su je pili. Kad je gradnja bila odobrena, izračunavala se ispravna putanja i nagib, kao i veličina i dužina vodovodnih kanala. Fizički poslove su sigurno obavljali robovi. Izgradnja akvadukta trajala i po nekoliko godina i po nekoliko desetina godina, zbog čega je ona bila skupa, naročito ako su bili potrebni lukovi i ostali dekorativni elementi. Osim toga, akvadukte je trebalo održavati i štititi. Zbog svih tih poslova u Rimu je u jednom trenutku bilo angažovano oko 700 ljudi. Nacrti za akvadukt takođe su obuhvatali i održavanje. Na primjer, do delova akvadukta ispod zemlje moglo je da se dođe samo kroz šahte. Kada je bila potrebna neka veća popravka, inženjeri su mogli da privremeno preusmere vodu kako bi se oštećenje saniralo. Što se istorije rimskih akvadukta tiče. Izgradnja rimskih akvadukta započela je u Rimu. Stanovništvo ovog grada premašilo je 1.000.000 stanovnika, a postojala je potreba da se grad opskrbi vodom ne samo za piće, već i za tehničke svrhe. Vredno je podsjetiti na želju Rimljana da stvore rašireni komfor i obilnu distribuciju rimskih termi. Naravno, bilo je moguće uzimati vodu iz bunara, ali rast potrošnje primorao je na direktnu opskrbu vodom iz planinskih izvora. Prvi rimski akvadukt bio je Aqua Appia, sagrađen 312. godine pre nove ere, koji je bio samo 16 km dug i skoro potpuno pod zemljom. Akvadukt u Rimu se pojavio već u 4. veku pre nove ere, a u 3. veku pre nove ere bilo ih je već 11. Pont du Gard u Nimesu, u Francuskoj. Još jedan poznati rimski akvadukt izgrađen je u 2. veku nove ere na jugu Francuske, preko reke Garde. Njegovo moderno ime je Pont du Gard ili Most Garde. Akvadukt je pružao vodu za grad Nimes. Most je jedini preživeli ostatak složenog sistema akvadukta Nimes koji se proteže na 50 km. Most je visok 49 metara i dugačak 275 metara, gde se ističu 3 lučna nivoa. Prvi nivo se sastoji od 6 lukova. Centralni luk ovog nivoa koji spaja obale reke ima raspon od 24,4 metra. Drugi nivo ima već 11 lukova, dok posljednji nivo posvećen vodovodnoj cijevi ima 35 manjih lukova. Pont du Gard se trenutno koristi kao most. Sljedeći je nalazi se u španskom gradu Segoviji. Akvadukt je visok 30 metara i dugačak 17 km. Jedan od preživelih raspona sada se nalazi u samom centru grada. Da bi se osiguralo centralno vodosnabdevanje u starim vremenima,
Voda iz ovog vodovoda ulazila je u centralnu cisternu, dakle je već bila distribuirana u druge unutargradske sisteme. I u 11. veku Mavari su ovaj akvadukt delimično uništili, ali u 15. veku je obnovljen i dalje osigurava vodosnabdevanje grada Segovije. Rimski akvadukti građeni su čak i u Africi. Opskrbu vodom osigurali su Cezarija, akvadukt dugačak 23 km, Maktar koji je bio samo 9 km i Kartagina od 80 km. U 6. veku pre nove ere stanovnici milionskog grada osetili su potrebu da naprave vodovod za opskrbu grada plitkom i tehničkom vodom. Za stanovnike grada voda se opskrbljivala u dovoljnim količinama jer je bila potrebna za organizaciju rimskih sauna i termi. Prvi most dug 16 km bio je Aqua Appia. Nakon toga su Rimljani izgradili akvadukte Klaudije i Marcije koji su grad snabdevali vodom bez prekida. Što se Aqua Marcije tiče, sagrađena je 144. godine pre nove ere. Poznat je kao jedan od najboljih akvadukta. Izgradnju je vodio pretor Rima Quinto Marcio Re i izvori čiste vode pronađeni su u izvorištima reke Agnene između dva moderna naselja Arsoli i Agosta. Hladna i čista voda cele grupe izvora kombinovana je u jedan kanal za opskrbu Rima. Zanimljivost je da je car Neron jednog od vrućih letnjih dana odlučio da zapliva u kanalu hladne vode Aqua Marcia i zamalo nije umro od gubitka svesti i grčeva. U istorijskim dokumentima čitamo da je voda iz Marcijevog akvadukta prepoznatljiva kao najbolja za razređivanje vina, jer se u starom Rimu vino pilo razređeno. Sljedeći po redu je Kartaginski akvadukt. Ništa manje poznati vodovod drevnog Rima nije ni Kartaginski akvadukt. Danas su od njega ostale samo ruševine, kada je bilo potrebno za opskrbu vodom iz rezervoara Tuniskog atlasa. Njegova dužina bila je oko 132 km. Potoci vode tekli su prirodnim putem niz kosi reljef. Sam vodovod izgradili su stanovnici Kartagine, a Rimljani su gradnju završili. Nekoliko puta je vodovod rekonstruisan i restauriran. Sljedeći po redu je čuveni akvadukt Valens, sagrađen u zemljama Severne Afrike. Konkretno se nalazi se i dan danas u Carigradu. U blizini Istanbula sada možete vidjeti ruševine nekadašnjeg čuvenog i moćnog akvadukta Valens. Mnogo puta je bio podvrgnut rekonstrukciji. Akvadukt se odlikovao izraženim rimskim stilom, bio je ukrašen lukovima. Iz jednog od mnogih lukova započinje poznata turistička ruta Bulevar Ataturka. Sljedeći po redu, akvadukt Artemidinog hrama. Ovo je akvadukt smešten u Efesu. Tada u gradu nisu izgrađena samo kupališta, škole i pozorišta, već i vodovodi za opskrbu vodom. Vodovod je izgrađen od keramičkog materijala. Odvijao se i pod zemljom i na površini zemlje. Vodovod se sastojao od delova cevi koji su bili međusobno pričvršćeni mrežnim priključkom. Sljedeći po redu je Aqua Tepula. Sagrađena je 125. godine pre nove ere od strane cenzora Gnea Servilija Cepiona. Osobina akvadukta je da temperatura vode nikada nije padala ispod 17 stepeni. Odatle i naziv Tepula, što znači topla. Voda se uzimala na području današnjih gradova Grottaferrata i Marina. Akvadukt Aqua Julia. Prvi od 3 akvadukta tokom vladavine cara Avgusta. Akvadukt je sagradio Avgustov zet i najbolji prijatelj, vojskovođa, političar i inženjer Marko Vipsanio Agripa, 33. godine pre nove ere. Izvori za akvadukt pronađeni su u blizini sela Squarciarelli, u blizini grada Grottaferrata. Akvadukt je bio dugačak 23 km, a njegov kanal je vodio lukovima akvadukta Aqua Marcia, zajedno sa kanalom Aqua Tepula. Na jednom delu se mogu vidjeti 3 kanala, jedan iznad drugog. Zatim, 6. vodovod starog Rima, Aqua Virgo, sagrađen je 19. godine pre nove ere od strane Marka Vipsanija Agripe. Ovo je bio drugi akvadukt za vreme Avgustove vladavine i bio je sjajna potvrda Agripinog genijalnog projekta. Izvori vode akvadukta Virgo nalazili su se na području današnjeg grada Salonea, koji se nalazi na 8. milji puta od Kolatina. Dužina akvadukta je skoro 20 km i sve leži pod zemljom. Zahvaljujući tome vekovima je ostao neoštećen. Nije slučajno što je ime akvadukta Devica, Vergine,
i legenda kaže da je lokalna devojka pokazala Agripi i njegovim vojnicima mesto izvora netaknute vode. Ovom događaju posvećen je jedan od prelepih reljefa koji je konačno odredište akvadukta. Sljedeći je akvadukt Aqua Alsietina ili Augusta. Sagradio ga je car Avgust 2. godine pre nove ere, a potiče iz malog jezera Martignano, u antici zvanog Lacus Alsientus. Akvadukt je bio dug 33 km i voda mu nije bila naročito bistra. Sljedeći 8. vodovod starog Rima, Aqua Claudia i 9. Anio Novus. Sagrađeni su u istim istorijskim periodima. Gradnju je započeo car Caligula u 37. i 38. godini, a završio je car Klaudije za 52 godine. Oba akvadukta dolaze iz vrhova reke Aniene. Izvori vode nalazili su se na području između naselja Arsoli i Agosta. Klaudijev akvadukt tekao je paralelno sa Martovskim akvaduktom i u parku Kapanele izlazi na površinu, da su se oba kanala nalazila jedan iznad drugog koristeći iste lukove. Voda akvadukta Aqua Claudia smatrana je najboljom u Rimu, ravnopravno sa vodom akvadukta Aqua Marcia. Sljedeći je Aqua Trajana. Sagradio ga je car Trajan 109. godine sredstvima od ratnog plena iz Dakije. Carevi inženjeri su identifikovali pogodne izvore vode za akvadukt u području Lacus Sabatinus u području planina. Akvadukt je dugačak 58 km i sledio je put Kasije i završio na planini Gianicolo, gdje je bila cisterna. Odatle su vodom snabdevali regiju Trastevere u Rimu. Trajanov vodovod dugo je služio stanovnicima Trasteverea kao jedini izvor čiste vode za piće. Imamo 11. i posljednji akvadukt Aqua Alessandrina. Sagradio je posljednji predstavnik dinastije Sever, Aleksandar Sever, 226. godine. Izvori vode pronađeni su 3 km od grada Kolona. Dužina ovog akvadukta je 22 km. Od svih drevnih građevinskih poduhvata, rimski akvadukti spadaju među najbriljantnije. Ko će da se usudi da uporedi ove moćne vodovodne cevi sa uzaludnim piramidama ili čuvenim, ali beskorisnim grčkim građevinama? Napisao je Sekst Julije Frontin, nadzornik rimskog vodovoda iz 1. veka.